NPP na N Birena Luchingba BJP Leingakta Sougatpa Tokkhre Matung JDU Manipur unit na su state asige BJP Leingakta Sougatpa Tokkhre Hiram Asigamari Laina Nangasi party asigi Manipur unit ke president KSH Biren Singh na ai bacherol ama Manipur governor Ajay Kumar Vallada pisin khre hari Cherol asigi copy Singh Manipur Legislative Assembly ke house ke leader chief minister N Biren amasung speaker dasu pisin khe Cherol asigi matung ina English ngani kunithoi gi Manipur Legislative ke election da party asida MLA taruk puthok pangam ke adubu MLA Abdul Nasir natana atai MLA mangadi BJP da chongsin ke masina maram oiduna Indian Constitution ge 10th schedule gi makhada anti defection mayok naduna speaker ge tribunal da makhoi gi wayal panduna leiri amarom da assembly mi from the shoe MLA Abdul Nasir ge from ase opposition bans ta thamde JDU na India block ke Mapang oikibagi BJP ge state lingak asida Sougatpa Tokkhre amadi MLA Abdul Nasir ge setsu opposition MLA ama oina house ta treat tawgadabani hairi ningsing bayai English ngani kunmari gi November 13 NPP Manipur unit na N Biren ge BJP lingak ta Sougatpa Tokkhre bani